Dokotela uyaphila? Yeke ngiyaphila mkhulu kunjani? Hey Dr. Mkhuni. Hayi keke. Senginongabaza ke manje ngisaunderstand. Ngisuse ekhaya ngithi cha, ngifuna ukuzobona la ofihla khona izilwane zakho ngoba ingiqolele ngabe ayibizo leyilwane ngoba phela ngicela sengiba nenkinga. Yes, kubitwa ukuthi bantu. Yeah. Abantu bala ekhaya. Ngoba dokotela abantu bafuna ukubona izinto. Yeah. Nami ngifuna ukubona njengoba abantu bengithuma ukuthi ngizogubha ngithola information. Yeah. Fanele nami ngize ngqo. So ngisafe namhlanje. Ya usafe mkhulu ngoba ubikiwe la ekhaya. Usafe kakhulu. Okay. Ngifuna ke sambe ungitengise usho mengingafanele khona ngifanele ngikushuthi. Yes, kunezinto ke nami ngizobe lokumisa ukuthi lapho ungasashuthi ngoba kunezinto ezingakamele sibonakala emoyeni ngoba into sala ekhaya. Yes. Hayi awungiphathe ukungibekela dokotela. Asambe mkhulu ngikhulekele emakhosini nami madoda ngiyakhulekela mkhende kandaba ngiyakhulekela mkhulu. Sengikhona khehle lidala. Sawubona mkhulu sengikhona. Ngibekela bama. Uzofikile khehle lidala umfana. Ningalwi naye aketanga ngokubi uTekto uveta nje lendzawo kodwa utawuveta nje indawana ngeke kuvele la tinto letimbi khona mkhulu. Ningambhekela umfana mkhulu ngoba bafuna ukubhekela mkhulu wami la ekhaya kwazi ukuthi mawufika la ufika ubhekelwe indaba zakho ubese utshelwa zonke izinto ezizowenzeka yila naso ufike khona khehle lidala ufike utshelwe letinto ukuthi tawendeka mhla kabani kwenteka kanjani ngoba nami le information labanayo noma ngingakuphengulela ngifiki kuyona. Hayi hamba ngilanga dokotela angilungelile ukuthi ngingabhekela namhlanje. Hayi ke ungafuni ukubhekelwa miyekeleni madoda akezange kuzawuhlola uze nje kuzawukhombisa isizwe somhlaba ukuthi ukuhamba kanjani la ekhaya abantu bathi ukuthi abantu bakhe bafuna ukubona ukuthi siphila kanjani kanjena ke thina ndoda enkulu siyiphilela mnandi nje yonke into la emhlabeni sayicela kulamadoda ukuthi sibe nayo so yiko ke sithi ke cha emadoda onke mase ufike la ekhaya lokho kufuna uyakuthola awuphenye lapha ebhayini ukubona ufuna ukubona ukuthi akukho umuntu la yitshe okay ngiyabona ukuthi ucabathile hayi nani ngamadoda la wa strong kakhulu ngeke akekho la kungabhaqa khona umuntu nakulela bhayo ngaphenya lela nakulela bhayo ngaphenya yes akukho la kungabhaqa khona umuntu la asenzile leyo nto yonke into esiyenza la ekhaya genuine bakhona abantu abake befika la emakhosini bezwile kukhulunyiwe nabo izinto zabo zenzeka so bona nje baya confirm ukuthi iyona le ndawo umkhulu yasise kuyona manje mkhulu ngiyeza ukuthi into zami zihamba kahle hayi cha lezo ndaba ngiyayithanda lezo yes uyibiza ngani umgede lana noma ubiza ngani lendawo le sikubiza ngesigodlo ngoba mase sithi umgede sesisho ukuthi indawo yokuhlala abantu abafile mhlawumbe la bantu abahlala la abafile abantu abaphilayo kusesigodlweni la sihlala khona nabantu bethu ukuthi basiza abantu ngoba kunento ezinaso thina esigodlweni lapha ekhaya ezingakhona ukuhlala la kunalezi zinto zami khona ngoba lezi zinto zala ziyaphuphisa sibambe ziyalo zingabulala yonke le mithi yami lapha ngithole nami sengingenayo imithi ephilayo ngenxa lezi zinto isi strong lezi zinto omkhulu so yiko sihlala endaweni la kungadingeka umuntu omunye ozasiphazamisa khona nawe noma ngikunikeza ngithamba nomunye wazo ayokudonsela leyo nto oyifunayo njengemali njengesonto abantu esigodlweni yonke lento mangikunikezela amadoda into enkulu evenda ufuna ube negumbi la uzobabeka khona ngibona lana osweet nama orange nama aphula mhlambe abantu balekhaya badla khona yini yilwane lezi mkhulu nenyama nje uzoyibona masinyane ikhona kuyadliwa la ekhaya abantu abadlayo laba phela yilo uyabezwa nje na ukhuluma kanjalo vele kudliwa kakhulu la ekhaya ikakhulu inyama iyona into esetshenziswayo bayadla lawa ama-fruit bayadla umuntu kuyazibuza ukuthi banayo yini i-digestive system ngoba phela yilwane lezi yebo labantu abahlala lapha ngabantu aba-strong yiko sithi masikunikeza indoda emfisha esinye isikhathi sikunikeza ukuthi uhambe nawe uyibhekile uyibone ukuthi yazi ngihamba na something manje ke dokotela uma ngiza la usuke uzonginikeza bona
ngisuke ngizothwala ngisuke ngizoyenzani la uma uza la abanye besuke belanda amadoda amafishane bathi mkhulu sicela ukusinikezela abantu ngoba abanye abantu bathi akasibafuna abantu bomoya sesikhathele ukuhambana nezigubhu into engasebenzi sesikhathele ukuhamba nama-suitcase kuthiwa azogcwala ekhaya angagcwali sicela thina usinikeze lento siyibone physical sithi ke hamba uyilande lento size naye la simnikeze ingane ahambe nayo agibele eteksini yakhe emotini yakhe afike ekhaya akudeliver akubeke egumbini lakho kumsebenzele so mawuze lapha kukabili ungafika uthatha abafana noma uthwale noma lowo mlingo nje esikhulume ngawo ukuthi uzofika wenzekela ikakhulu ukuphengulela abanye abantu bathi ngifuna ukuhlolelwa deep ngifuna ukuzwa indaba zami simlethe la ekhaya ahlolelwe kwakhona manje ke into ebalekile dokotela abantu abayifunayo ama-results ale ekhaya ahamba kanjani ngabe mhlawumbe mina uma ngize la ngizolanda ngihlala isikhathi singanani ngihlala lana kwenzakalani kunesikhathi la khona ukuthi umuntu uhlala la for 7 days la nje ahlale la uye ekhaya yonke into uyenza la uhlala nalaba bantu uhlale la amanzi nje futhi kuyabanda ugeza khona la bayakuthatha bakunikeze izinto zohlala kuhome ngoba nasebefikile bayakufukamela bakwenzele zonke lezi zinto ngoba phela abantu laba nabo bahlala la so akwakhona nje abake befika la bahlala 7 days bephuma la sobaphothulile bagqatshwa khona la abagqatshwa yimina konke kwenziwa khona la uyezwa ke bayakushetha yibone babagadayo ya indawo nje sabekayo kakhulu kodwa nje mase uneyinkinga sewuhlaseleke ngempela angeke wesabe ngoba usuke ufuna lento oyifunayo yabona into zami lo yishwaqile nje angifuqa mamanga bengijabulela ukuzala kodwa hayi yeah so 7 days umuntu ahlalelana aphothule enze konke mase uhamba nabo nasehamba uhamba nabo ngoba usuka angisisenzela ukuthi bejwayelane bazane kwenzeke zonke lezi zinto ikakhulu ngoba phela kuya ngokuthi ufike kanjani la so imigomo yakho uyifunda la ekhaya nokuthi uzophathana njani nalabantu ngoba kusithatha umuntu efike esigodlweni umnikeze into ukuthi bazophathana kahle ekhaya enye into le ngoba lo muntu akekho ayikho practical ngoba lo muntu ufuna afunde abone ukuthi I'm happy ngalomuntu engihamba naye kumele ngishamanzi la manje ukusebenza kwayo abantu laba ngibathatha le ekhaya mhlambe sasikhathi singanani ukuthi ngibone umcebo wami manje kufanele ukuthi ungapheli u7 days ungakabona umcebo wakho okay ngoba phela makuphema uphuma la sowuphothuliwe kufanele lelanga la ka8 icala ukukhahlela kade phela uhleli nalento seniyazana manje bathi umbuzo wami uthi esigodlweni sakho waye bengahlali khona esigodlweni ngeke bakhona ukuhlala bangaphuphisa imithi yami they are very powerful ba strong kakhulu laba abantu laba abangahlali neminye imithi nangikunikeze bona noma ungalanda umuthi kuphi bafike bawuphuphise so nami lapha ngoba kunemithi lapha abantu engifike ngibasebenze ngemithi ethile lapha eminye emikhulu eminye emincane kodwa ke bayadinga nayo le mithi yawenza ama result but mase ufake lamadoda wafaka phakathi awusekonakele sengeke le mithi isasebenza ayikho inkinga mangihleli la ayikho inkinga mawuhleli lapho ukuhlale nje kuleyo ndawo ngoba ubikiwe kodwa nje ke nabase bacomplain bazocomplain okay uthi hayi nami ngifuna ukusondela kakhulu ngoba manje into zami ngasi zishoqa ngendlela engaze ngajwayela so bangisebenzela udinga umuntu onjani ke la uthatha abafana ke ngabe umuntu onamabhizinisi ngabe umuntu onani lapha sidinga umuntu ofuna ukuphakama kuphela ufuna ube nayo le mali ezizokuchaja yona ngoba mangabe le mali soyikhiphile lamakhosini ufika ubhadale bese uyeda ke la mase ufike lapha uphuma lento soyiphethe ungaba nebusiness ungaba nelisondvo ungaba isangoma leseside abantu ungaba ngumhlabeleli ungaba noma ngibani lo udinga nje ukuthi la kasebenza khona kube ne crowd kodwa ke na uyifuna ngempela lento ufuna ufike la ekhaya uyithathe emakhosini ngibadlisana ekhaya mawufika ekhaya kukhona thina lesakutshela dona nawe labatakufundisa dona kunekudla lebakudlako lokhu nje usilabanye badla impuphu labanye badla olive oil labanye badla uju labanye badla lezi zinto lezi zesintu esinjenge raw food lokudla lokhu okunjengeimpande kunempande ezizokulayela yona uthi le mpande lena uyohleza uyithola ubapha yona baphila kanjalo so baphila nje ngalezo zinto kakhulu akubona ukuthi mhlambe vele
nenyama ke uyazi ke ilwane sithanda inyama ihlezi ikhona ekhaya unukwa nje usu lwenyama ekhaya bayajabula abafana hehe Hotel kume sambe manje ngabe mhlawumbe ngiyabona kahle impuphu khona nogologho bayawuphuza yeah futhi umuntu ofuna abafana othi mina sengixakeke ngendlela eyanele manje sengihlupheke kakhulu ngifuna umcebo ngifuna konke uyakuthinta doda emfuneni yakho noma kanjani makangithinta nje siyakhuluma naye siyakhulumisana eva ama prize afika athatha into yakhe iyona ke indlela le elula yokuphila uma ngabe sowukhathele emhlabeni ukuzabalaza nokuhlupheka hayi angiyazi lento angibona namhlanje ehe 7 days impilo yakhe yashintsha same time amabhizinisi ayachuma Noma- nginalutho ke doda khona abantu abanganalutho ngempela athi umuntu eyimina nginalutho as long as ayimitha itarget yale mali uqala usuka la vele soluphethe ibhizinisi uhambe uyosebenza kanti kahle kahle akufuneka abantu asebenza namabhizinisi kuphela yes noma unganalo uzoqala uzoqala as long uzomitha le mali le efuneka yokukhanyisa then emva kwaloko everything will be fine so doda usichazele sesivile ngabafana ngabe unayo futhi inyoka inyoka ikhona mkhulu ivele nje na ufika la ekhaya ngawuhlala ungabe ungayithola inyoka inyoka into ekhona uma ufuna ukuyibheka namanje ungayibheka ukuthi phela olam ngibuza bathi batakutshengisa inyoka mkhulu bahlezi vele baba prepared ukukulayela zonke izinto hayi doda la ngingasabuza ngoba manje ngathi into ngifuna ithola manje cha mina ngibuzela ukuthi oyifunayo inyoka yes oyifuna inyoka ufika ithole ahamba usebenza inyoka ke yona isebenza kakhulu bayayazi ke inyoka nezinyanga eziningi zinayo ibonakala inyoka ukuthi inamandla inyoka iyasebenza ukuthi ke ufuna ungayisabi inyoka uma ungayisabi inyoka akunankinga inemkhuba yayo indlela edla ngayo inendlela edla ngayo ke inyoka ifuna uyijabuliseke inyoka ngoba sometimes inyoka ifuna ukuthi ube umuntu okhuthele ngokuthi uyinake ngempela ngoba into efuna ihlezi kuwena emotweni into efuna ihlezi uhamba nayo uhambe wedwa emotweni uhambe wedwa emotweni awugibezi umuntu manje ke la uphethe into la lezi izinto lezi zokusebenza la ekhaya abantu laba engiphila ngabo nami engaziyo ukuthi mase uza la kulabantu kuze laba abalaba bangabi na power ufuna ngiphathe lo uba connecte ngayo ngiba connecte ngayo yes ngoba yonke into ifuna ukuthi ichumane ngoba phela izwi lingaba ngelami but mawuphethe lo muntu lo noma ngingathumela wena lo muntu lo uyibona bayakhona ukuchumana naye bakhona ukuthi bangasenzi lutho ngoba ngabe sebegcwele la bayasebenza kube akekho lo ebamsabayo abe sebegcwele la ngabe sebegcwele la phela isikhathi sabo sokudla lesimkhulu ngabe bafuna ukudla manje isikhathi sokudla manje hayi kudoda la cha sabonga ngethuba usiphe lona futhi sina sibaleke manje kulungile mkhulu ngoba nami cha futhi babaka hayi bafuna ukudla manje ufuna ukudla okay hayi futhi asibaleke doda ya sibaleke doda la mama doda ngesikhathi sakho sonilethela ukudla amadoda bazonilethela ingane ngiyabonga amadoda yazi ukuhamba ukubona angiyazi ya kuyasetshenzwa ke mase ufika lezi ndawo le ndawo abantu bageza la ya abantu bageza la bafike futhi ba enjoy indawo nje right le bafike abantu bamla baphile uphila lapha kube ngathi uphile ekhaya hayi siyayivala doda izinto yes wo hayi ophaqa vele abangeni lapho ekhaya mkhulu kulungile mkhulu wami